ikaze wamaze gukurikirana tutekeke, aho ngenda nkwereka ukuntu wakura amafaranga online nta gishoro, ariko iyi application iyi nkuzaniye yo ni akarusho, yitwa Fiti5BTC, iyi application niko yitwa, ngiye gushyira link muri description y'iyi video, hanyuma uze kwiyandikisha nawe utangire ukorere amafaranga. Ariko guys, iyi application iraturedinga, ni ugushyiraho amafaranga ugaturedinga nawe ukirira amafaranga. Ariko ikintu ugomba kumenya kuri application, bashobora kukurya, ni umukino, bashobora kukurya cyangwa se ukabarya. Ariko guys, iyi application irizewe kandi ni platform iri gutanga amafaranga, iri gukora neza. Nta kindi kintu wowe uri buze gukora, uraza kuri disport, ahangaha urabanza disipotinge amafaranga USDT nizo bakoresha, urayakura kuri Binance, uraza ahangaha uhitemo, guys ngira ngo urabona iyi IP address, iyi depositing address niyo ushyiraho amafaranga yakuye kuri Binance, ako kanya ahita agera ahangaha. Nta kindi kintu uri buze gukora iyo bamaze kugeraho, kubera ko ngewe nyafiteho, uraza ahangaha kuri trading, numara kuza ahangaha kuri trading guys, ngo urabona ukuntu isoko rihagaze. Iyo ari kuri long ngira ngo urabona yuko ari ibara ry'icyatsi, aha n'iri soko urabona ko ahangaha, cyangwa urabona ko ahangaha isoko ryahoze muri long. Iyo washyizeho amafaranga watanze oda kuri trading, iri soko aya masegonda ari hejuru akarangira wahisemo long ku ibara ry'icyatsi, amasegonda wabaga ari hejuru, cyangwa se umunota warangira bikiri mu ntuza aha ku isoko. Reba nk'ahangaha abantu bashizeho long ni ibara ry'icyatsi, noneho iyo washyizeho short, iyo wahisemo short aba ari iri bara ry'intuza ry'umutuku. Iyo wahisemo short ni aka kabara k'umutuku. Iyo washyizeho amafaranga umunota nanone ukarangira bikiri mu kabara k'umutuku, uhita urya. Ngira ngo urabona yuko ngewe bagiye bandya nanjye nkabarya. Ngira ngo urabona ahangaha nahisemo long, ariko amadolari 5 barayariye. Ngira ngo urabona yuko nanjye ahangaha nahisizeho short, bahita banyungura amadolari 46. Guys, iyi ngiyi irakunda urugero, ariko bisaba kwitonda, ukabanza wareba ukuntu isoko rihagaze mbere yo gushyiraho. Guys, reka nze hano nshireho nk'amadolari nk'icumi. Guys, ngira ngo urabona yuko barankubira hafi 1.9, bahita bankubiraho amadolari 9. Turebe ko amasegonda gahagaze, duhitemo short. Ngira ngo urabona yuko oda twayitanze, turebe amasegonda guys atangiye kubara. Ngira ngo urabona yuko short yacu bamaze kuyitanga, trade yacu irimo iragenda, turategereza aya masegonda ya hano hejuru, urabona ageze kuri 40. turebe. Ako guys, dore ngira ngo nkwereke aka kantu, nikarangira biri mu cyatsi turasha. Aya masegonda narangira turi mu cyatsi turahita dusha. Reka turebe, ako bigiye bikarangira biri hano ku mutuku, ahangaha warya rwose nta kibazo. Turebe amafaranga niba turi buze ko yarya, hasigaye amasegonda angahe. Okay guys, ya masegonda yacu yarangiye. Ngira ngo urabona yuko amadolari 9 bahise bayampa, wayabonye ahangaha.
dore ya shoti yacu bahise bayampa, nayo ifite 150 ariko mpise ngira 159. Guys, iyi application irizewe, kubikurayo ni ibintu byoroshye. Uraza aha ngaha ugahita uza hano kuri withdraw, ugakanda hano kuri USDT, aha ngaha bahita bakubwira ati ugiye kubikora withdraw address, uraza aha ngaha uhakande ubundi wadingemo, aha ngaha urashiramo aderesi withdraw address, urashiramo iyo kuri Binance yawe, hanyuma aha ngaha found password ushiramo ni imibare uba wasetinzemo, hanyuma ukazishyiramo, aha ngaha ugahita ukanda all, withdraw amount ugakanda all, aha ngaha ugashyiramo ya password yawe wa creatinze, ugahita ukanda withdraw. Ako kanya amafaranga ahita akugera, kubera ko iyi account ni umuntu wampaye ngo nyimukinire, ntabwo namubikurira atabinsabye. Guys, niba video yanjye igufashije wakanda subscribe kuri Tutech ugasharinga n'abandi kugira ngo iyi video bayibone. Guys, link yo kwinjira wongeye kuyishyira muri description y'iyi video niho uri buze kuyibona.